Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ike nganyo wanono mshilo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijaliye heri na baraka na mvuu na swiha humalaoni hatu. Wa alaikum salam na dhamu ubeid. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shaho wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yarengeze imani. Rikane mbandu kuhamba usubirifu. Rikane mbandu kuhamba rohonku. Hezi jilio. Mwenyezi Mungu yajaliye haina mwana mkomori ulohar matambu zilawe. Mwenyezi Mungu yajaliye haina bahandu wale mwana mkomori yanzofanye msafara wasuluhunu manga alonzane. Mwenyezi Mungu masulishe ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arpone shari shahwana damu wapeu. Watukufu ye message kao dans l'union, message kao très blessant, message kao zero, message kao ya usikitif. Sharari janjarmu e message gamjovira harmam na message mtiti wahangu na nzunirongo zemru kao garlinda o lechindo lije gerjerzine sheyara. Watukufu e message kao don l'union ikao e ani emna resume njokom jawamado wo wahangu Yamrun hila, yani guerre. Et quand depuis longtemps que je suis là, que je parle, mitlo kamara nambamdu na mitsim jewir. Mitlo kamara nambamdu na mitsim jewir. Wa alaikum salam momo. Shalhamdulillah, wa komoron tipia, nane mijon tipia, chula muziamba virangu. Yesu jeka dorlonio, ya mwana meikao, ya lole mrumshahahe, baada halole mrumshe, hanjarma mtsango wa 500 euro. Hanjarma ula mtsango wa 500 euro. Yemzazahe mwanamshe diya kouzingaro mtsango o usiko mwanami ya kaubidia renge. Mzazahe mwanamshe mzini sahata ijaika ajali ikawe suje yoti paru yamba banu shaga mjo jambabi homusizoni ijaika ajali ye mwanamme hauloa wane mabofre ruahahe wambihi wamuwa waja wa mani sadene mrumshe haranso wana emrume hatula hende zahe haniki wa mwana mmemo mjini baada ya niko mwana mmemo mjini ija abasar zamba ula mwana mme halulola mwana mshola halateka seti baharu ula mrumshe guhadistene ula mtuala kai kaudi ya kaya ulowa mtuala kahamba ukaya kana uparo jozia ya keke daunu wanahahe ya weka ngwa johu jawaje wa muwe ngwa johu muwa shaudu wa mreda nai gar johu jaharme suje watu kufra jaharme suje gamjobira nabiye shababitso ya parmo mji mtukufu wa Sumbusa. C'est la première fois nivumbua wa mji ikama na nivumbua wa mji wa Sumbusa ye mzenko ukadamina ebanu uwa msimbusa mjini anihodo mjini hawa ikawe mzo hangu mdomdohazi ikaonge na shababi ya mnika mapesa. Ça fait longtemps mzee hajuhanze mapesa hai hauka mwanadamu gasina mahaminane mwanadamu ujwa hufa mwanadamu ujwa uhomo mwanadamu ujwa huenda ikamzo hangu do anzambe gumtwendeyo na yengu jo kana mu hata hale kana mswami mapesa hai yabo mzee wangu hajuhanze la semesa jokesha babi we msumbusa wasumbusa lobanu waishiwa ile ya ukawatsahesha babi we wajua nike mzwa hangu mzeisa mapesa ya hai wamtsahe rahare janjar madetai waje watsahe moto msumbusa wai ya jani ke mzwa hangu mapesa ya hai 8 ans mahaminane
yatabishao mrumduhazi mbabaha mbayahe jusqu'à maintenant womna mfradi la kaubira watukufu rahane jaja harmwe sujet nyimlo Facebook na mbwe matso mwishie mashishio mwishie mbwe matso mwone rahane jaja harmwe sujet hangu gamrongozo bwana tsoi ikao depuis très longtemps mimruwa réseaux sociaux depuis 2018 yonga mjoka yo ulukara hao jaja faransa mukabanu mu respecto na damonti pia mukabanu musto na damonti pia inun tsunji ya harme sujet gamla sombar du kwamba ultimatum na alert ikawa shababi woi wa mjiwa hahe mi wanza mi respect mji mzima harume mitsami huli ikawa wanadamu wakati njo ujaban gamwelezo haunga mdetaye hadisi nebanu ikadola waswili wenji ngwa jamba turam ngawe na haki ikao e messager hang gamanzo waswili harmo mji uo mji mtukufu uo ikao mji nko wanza e messager hang gamanzo waswili somwe shababi woi untaho gear untaho daya ikao rihadisi damina yo telefone bandari hadisi simonesa namna ya uhashirishi wanrongo haono hakubali haelewa ya ukazerongo wizo zokweli eshababi hanivilodi ngoni ili hauni panyarde ya nrende nai harmo mjiunu katujwara hanami harmo mjiunu eka ujihanami gamsubuti nabe ukaya usubuti mimsubuti nimrumme mitidoria e message gamlanso wakati kawo mbaba eshababi woi timfanya message ti message vokali mbili ikanga miradhi ya zipiblie kangwanzo wakati kao banda timpare mbaba woi mbaba timpara kajajus timfanya message vokali mbili timhetiza WhatsApp haziwono timwanzishia message za SMS haziwono timpara timweleza ye hadisi heliajir ne hadisi helilio ile mwanaha ya joya ukaya ge responsable wala ntina uparo lâche l'affaire wakati kao je suis pas bête mitidaba gamla ce message ya ukeshababi wo ya parma mjimzi marma mitsami hul ikot sa décida minaye rirenge 20 minutes à 25 minutes ya mahadisi swahili tim éclaircissa sujet ya hanguda minaye ya elewo ya ukaya mimi tidaba ya elewo ya ukazenongo zinu kweli tulamuyazifanyao shazinsinrabo eshababi wo habili hodi ngoni yendeni poignarde izo njo kwanza na behinri ntina udetaye zinji gar continue o wakati ngojao wakomoronti pia haukaya haina mrulo na haki woyo usubuti hajikaza gam aminikanga mina haki gamine haki ya hango husomwe shababi woi nana izo ikao yani la shamuoni na mnikara hadisi daminaye ya vira yani poignarde baada yani poignarde ya vira mrwa jina gamanzo na bie famia ha ya ukaya wa usikunga ujao gamlindo le jour que je veux venir là même si tijawan chanti naona onziro wa usiku ni affronte daike deleda ni je sur place hoda honihan gamjo subuti ni je sur place hoda honihan harmale jumbalahan deva famiahan tinau hésite bo shababi wewe wallah ganjo subuti ni je à n'importe où reka Paris reka Nice reka Lyon gantina ona njuro hotsinze fanye biye nilini fanye live ni deplace ni jena beti wa Sullivan wakomolo waone ukaya mimrume na mino hujo wangu pia ngwajo uzijua mimi tidaba je suis pas bête mjua mrambua je peux pas tina ukubali mrajani wana maba misinema gwanonda ilia wanada muzi haki zaha harmerezo gerabe haki ya hangu hoda ya haki ya hangu gerabe mrikao ya nila shamuoni rahadisi ya renge makalima ya hangu wallahi na mnyezi Mungu wallahi na mnyezi Mungu wallahi na mnyezi Mungu je jure au nom d'Allah
garenda wakati nga ujao. Ye fami, wakati unamtoze vokali wanadamu waishie. Shaze vokali na hotiza mbaba he shababi woi. Ikauze vokali ngizobo mbaba he shababi woi. Hazishi ya kajanjibu. Timpara kajajusa. Timadiza message kajanjibu. Owakomoronti pia. Gwajwa ujue makatika ode ekaka mjaelewa. Owakomoronti pia. Haswaswa de reju ya mitami huli nano mji. Pia ngwajwa uyelewa. Wakati nga ujao. Wakati nga ujao. Comment les choses ça se passe? Nous avons un de ma programme, nous avons un de la wasuli, nous avons un la chamoni, yarenge makalima ngubo shababi, gam amini ya ukaya ushahidi nguo, nana wa mjiwa hanyu ma okuran, gwajuao, gwajuao rambua, garlinda wakati ngojao, wa insuka ulanse mna ultimatum na beukaya, o wakomori kamili ngwajo ujua, nana emitsamili ngwajo ujua, nana wa mjika o miuanza mu respect, nana mjiwa mu respect, ngwajo ujue hadisi wakati karjo hujarma éclaircissement ya heze habari wakati kao waimna message gamlindo on attend usikunga ujao mitsidaba miti cinema gamdai haki zinjibanu za wakomor wadhulumi wao warenda onai wafituna muhazin wafanya zambi ya haki yangu tunashida naidai wallahi ngamjo shida naidai ya pa ikabati mwanada mufaransa ujoshida ya ngangrisize izo ikado njokanza nabe haunifanye alafu ngarendao wakomor lechidonga lijao mitsidaba je suis pas daba ni mwana mkomor ni aminono wa komor wanabeze tambuza hao si wananizo tizirongo walanga amini anemporto o gamjos butine domba bahanu na betsami tija nimrumme mbabahe mwanamme famia he mwanamme ikao shababi rahadis mahadis yanambia nim éclaircis nimbenulie makalima nimonese épreuve na monesa zorongo zote pea yakaanza jianonese ya ukaya. Je suis petit, il va faire ce qu'il veut. Gujoni bire dans mon dos, yani rende nai, ya fanizo jokahanza, yani salise, wakati kao ni famia hae gamjuao, gamlotsemba binu, garija hosoni hodo wale komba, ne komba mikanga mano komba, mikado recule, mufanya marukomba contre-attaque. Watukufu, ngarijao harmwe sujet hatu. Wumna mfuradi mtiti, na kao lance message, ya shababi, rahadisi, ranga wakati mwinji, wa mahadisi daminae, ya nambia ni monese nrongo ikao ya tukao zirambua, na monesaze nrongo ya rambua, ya juha ya mpanyarde, bahari, gunikiwa pouvoir, ni wanrikao ya wa aminio, garenda housoniho, ye komba, garjo kontinye, ya mwanadamu ya ile ukaya, chiram, kitimlwa urandwa sinema, yetimlwa la makalima, ili ya juwe shahangu, yanzanrende nai efamia hae tiwarongoza kwa janjibu tuantizaze vocali nene quand je laisse des vocales parce que j'assume je sais que si vous ani mpibleze vocal haina mkomoru jeshi yangu jo habanga wena haki watukufu ngarenda uharuma e sujet ya haki sujet lo très important ikawa sujet inu Wisha babi ya parorendwana ikaonga sina mahamili rangosi kuna fanye sujet ya hai. Ishababu ihalo la mrumshe, ikao hazadene mrumsha hae, hafanya heni zabidi swanyiwa, nunguza husu kumbi izo zonti pia, hazaewa na dene mrumsha hajanjarma mtsango, ya kauzigaru mtsango mzaze wa hemrumshe. Mzaze wa hemrumshe, hazigaru mtsango, wahe bofisi wahe, ija wa usiku ola mama ani emrumahe mana yakabidi ya renge ola mzazi handi somzinisa wanronsi pia warenge na malaika wabidi ya nikorangu hale kajanikiwa yende hake wa mwiso habangu mniko wa mwiso ija kajamnika ola moto hade ola mzazi ambaye ngoto jonafilisha vona baga mjohunika wabiri omtsango uhisa gabondo wakazi wa mrajina ola moto hardi hareklame mapesa henyu wanadamu ikao mlo ya bomnidunga oga mjweshi le sujet yo katsi irongo nenda reklame mapesa banda reklame mapesa ha ola mzaze hambio wana hahe ukaya ye bofisiwa hahe ngumtozo adabu bali hamwambia ukanjaka ujua ukaya banu msango hangu dojo kanza jauke ajali wabenu hurongo zenai uili unimanisi damine mrumshe
shanga mjokaya izonongoza horangu hale wo utabisha wandu eka ugarde mtsango ola de bofisi wa heja mwambia wo utabisha wandu yeka urenge mtsango ugarde ngoniko wandu alafu inde heli yaho inde manatun kumtsango hangu ola bofisi yemrumme wa hemana haro honzani ngodo zahe gam abonga mle joma doni mwesuje gamjeshele ya pia haukanga sina 2 rangu na rongoa ija wa mdungo nziani wa mbi wa muwa harambua ukaya wande maboflerwa haebaiki wakawaji wajiba ya hombi hendo da honi henda emrumsha mwambia ukaya wafanya nai watuwa wahafa wode mrumsha hai emrumsha wambia ukaya wafanya nai bo watuhu wa wahafa yabo haelewa ukaya yi valaye izo wanu wakaujawa ni rende honziani emrumshango elete ekorante ye katika de mwana mme jokati roha kati yotsele zango titwa twalaka she mwana mme habache ebanu huzijwa mba wi hurongoza mzazangu na banja mrongoza nayi izo nabia mzaza hao dokaya inde heli hao kahuzigara mtsango wotabisha honi kamru wokwanza utowo mtsango wohanza urenga ujimilikishe ludeli kalma nabia mzaza hao ilo kalma bido nabia mzaza hao bia ubu mwana mshe ukanze mruma hao ya bia mzaza hao hindo shaizo hale yabotile jedi ngoni haukaye hadisi na yamba yoyo bako hitwani hango yija watukufu ula shababi habakoda honi dene mrumshe rango usiukula ngabu mnambaba nrano na balaika wabidi anenge 11,000 euros 11,000 euros désolé kajafanya ukumbi hamlola haonesa hatoe mahari katina tufani 11,000 euros bahetu la zemjuru ola wanauma hahewa uamua wajoda honi wa mto wamba roha sino garjo huwa emrumshe kaja intervene gamishila nyoti pia emrumshe kaja intervene emrumshe kaja batijao watoa valahe wa hao zamvu wa msindi wa mreme wa mtondani na ula mru ya zaya wanadaye nae wanawararu wana ula valaha katano enga mbakini fanye ti ulo wa titolo hedeza sha ye karma ya Mwenyezi Mungu mwanadamu jirodo mjinga ikaw mwanamshawe hata ishwa mwana mmemo mjini yaje ya mlole hari wajua fanye ada baada ya taishwa mwana mmemo mjini ya mwana mmewe ikajaile wa ya ukaya vane mrumshe woyi yomkini shamrumshe hadi waza haturuku ex haturuku mbabaho wana yomkini shiha ya la mahaba ikaw ya kawonisiwa yake katuruku ya domrevi izo pia zo ujokir ola mwanamshe haizo mrume ya kaumonesa gam aminuka ya kajashida ya turuku ye mrumaha ya 100% sha ye mrume hendeza hengene maisha gene mrumsha halo la mrajina woi hende habiziwa na mwanamme mjini she mwanamshe ngutabishola mwanamme mjini ukangurambo ukaya kaja turuke mrume na bala hanede mrumahe nai shaka jamturu kukaya wale jailane no ngwa onadamu bazima yabo wo uparana wo hadisi wo upartage izo ngo ika wo uzifani ola mrume mjini hatafijwa mbie mwanamshe haba mtutsa hambaba wana haho yado jabanu yojayo no wana n'importe quoi ola mwanamshe ha resiste yo urengo wana hawasiso bonti mbaba hawajawarenge yabonga mjuka ya ngudongo hurenga yabo sulinga mdongo hibana yabo basai kakutsumzia na mangale mjomba hamado hii vano uziro ze famizatu wahansi ukaya yemanamme mjini wede ulo favorable bangwa jo ukansi hau manipule hau trafitna na masahirina nyigangi ilo wana hao wanze wanraume omijini yele wakati mjodora mba ukaya mwanamme mjini gamjo ujo mfanyeshe mwananyi atike ampe ya kubali maudu ya jaka ngaler ya kubali bangu huru yobo mjomba ya kubali bangu huru yobo mzaze ya mweleweni maudu ya jauni ya ukaya izo ya kaunonesa weika tushidanonesa hawe mrumangu ya kabano hakaunifanya zinji yabo mimi izo njukaza na beshababi woi hanabia turam mjoju wa ni vange
zembika we fame mrumshangu wanirenda nezembika wanifanyazo aba sari zamba o emwana mmekao yanikiwe mrumshangu hari ajukanze damlole yadaba mo mjini katutsa he mrumshe gwanzwe mrumshe yanzie ntsilono wanahangu nangam amini ya ukaye mrumshangu abasa ngujitso ngasina 2 ans ngedene mwana mmewoy shangam amini ke mrumshe ngujitso haukangu jokayo wanahangu tsikawanza shantsina fikira he mwana mshewoyi ngamina mrumshe mrajina shagwanzwe yanze ntsono wana imela na kazanu wasulida mala na kazanu wasuli nyuan raume womijini nana nyuana umemtsawa oneze fami zaho wana washe bahari ngwa manzaone kamdo fikiri ya ukaya maudu ngojojwa ulole bamzaza mwana mshe ngwanzo ulole mwana ha yamanise mwana ha henu waikao ya kaumanza hauyatlie fitna chaga jomkinisha maudu mwana hanyo ya eshangale ya onokaya mumrende naye so ya basawoyi emrumaha ya mlola kati ya mpe kati tranquilinge na ngoma inji bahari mbabaho wana ngujo yabo hamanziza hangalo wana hae habalo wana haroha wakatungondo laladeno wana hae hawarejeza ye mrumetso ihalate kaseti katsushida ya stahamili ngutongoma yabo hanza mabenya ukaya hewa zadze hewa jombe kamkara dhimadoba uha ye kamramba ko wanahanyu wahundu manadamu islamu wayimkomorige yamlo la ngumanzo mahimida mamba alhamdulillah dawa hasitire mwana hatu wayingwanzo mwana hatu wayingedene mwana hatu katina tumfanyia shamjihanti ni wazaze ya ukaya gamjonji ya menye besha babi wey ha demande haki ya hai ikaura nguva la hata makautsonga mumtowe hodahoni kamjamnika ye 11,000 euro ya hahe ikao ya itowa ya he ani ya homtsango mumtoa hodahoni mumuwa mumanisa da nyine mrumshi shaka mjamnike 11,000 euro ya hahe kana ujoende ya shitaki uraili yoti mapesa tulo harma banki ya baindi ya rangu harma banki shao mapesa ikao ya mtsango da hibo mzazahe mwanamshe kamdojuwa mdora mbwa ukaya hewe leo ujoke mwana haho humlozana mjeni ngwanzo mjeni ngedena ye kamtuhimidia mashukuria maeme makakonta shamjuha gammenya ondole afanyishiha haundole anzo ifanyishihe hawe mwana haho banda halulwa emrumaha zadena nsi abo mumsampanya tsanye mwana hanyu 2 katuturuku 2 ngwesheleyo kajakanze ya unembabaho wana hawa wakatikao mumuwa mbabahe mwana mumtua mbabahe mwana udahoni mwana nyo haka konta mbabahe mwana hedezahe hende halo la hunrajina sha tujuro wana hahe ngwa orohoni hende hata ula mrumshi abasa ngumlibere gondo yono wana ula mrumeka umo mjini alo lange yabo ngutwa ngoma ngutwa fijo na walo madone mrumshi hamba ngumanzo sha msidiwa zokaya mahaba ya uja ukame maho madoni o makatienda wafanyishi changement mruha do hamba ngujikomo yaji maruse karikara dinyi famizahak mlo hunu faransa besha babi woyi izwe mwanamme we yabasa ya babu hao ya delireo woyi mwanamme mjini ikao hajoka wede mbaba wana wanu hajoka ye mbaba woyi hatola kiujewiri haulowa ye mrumme habiwa na mwone ya ukaya ye mrumme wa yuluba na wabasangi ya bongu tabiho haukaharambo kamjaza wana ye mrumshahe ilfo ya one mbaba wana he mtolaka hamabia ukaya wewe mimi njaka uhazende famille hangu j'avais peur de ma famille et j'accepte ce que ma famille voulait cha 2 ans après hashidi harambo ukaya mbaba wana haka très important vanige jom kinishiha bwadzadza hatu wanze mwana haho umani sene mruma hae haumani sene mrikaudu ya mwanza wao banganyi na pouvoiru malahoni ganyi na pouvoiri nyua jomba shamsidu azokaya au fur et à mesure ye mwana ngujuka uyenshi ani 2 mois et 2 mois avec la personne mehema kati yao ya juka wenda tajilambushi ukaya izo ya kaunifanya we il arrive même pas
mbaba huwa na hangu akaunanza, mbaba huwa na hangu akauresiste, mbaba huwa na hangu akanambu ani akauresiste neze hila za huwana. Izo zonti pia buwazaza tugamdi waza, izo zonti pia bu matonto gamdi waza, karjamba kamna ushida mwa manisa, karjamba kamna ushida mwa menya, shamsi doazi ya ukaya, ya au fur et à mesure qu'il y aura des changements. Il y a au fur et à mesure, il y aura des choses que vraiment, et moi, je dis, Maroussa, mais c'est quoi ça? J'avais mon mari, il m'aimait, hafanya henizu ya kaufanya, abasanga minawoi, vane mahaba humadoni, vous les filles, l'amour de le début, et les choix de la famille, yo ou quand même au début, mais au fur et à mesure, il y a 2 ans, ça c'est le moment que le regret vient qu'après. Mrado jina sibia so iwe katsuturuku hambie mrumaha ya ukaya ngojo jawendeza wembaba huwana hangu ngujo hujarengo wana ngujo kadeno wana utilazi kawdi ya zadenami wede mrume wangu wede ananza nanziza katina tika unifanyia nabo madoni hajojo ambie mwaname ukaya utijeje la kaudumabia ishi asati lolo utiparo ni para na abasango kubale mtola kahe hampara mabona mdojo ukaya mahaba yarenga nyanzo ya zaya hawangu waonisiza na nyanzo yao kajuhisa komsa bahibo mzaze wewe nyide maka ajali matwenge mwanamme we yabasa ya tabiha ya sufreo we mwana hanyu ya mtabishao baada mwade mumtsungulia mwanamme mwamjini mjihundu ya ukaya gamtsa wao ya mwanamme mwamjini mumanise ya mwana hanyu ya lole mwana hanyu ne mrume mbaba hoana abasa mwana hanyu kachushida resiste yo wono utungundo yo sufrendo do ikao de alo yavo uli yoma mtungua yema pesa haheka mjamni katabasa deja nga sina 2 la fanye mezi 11,000 euros za mtango zaka ujajezike ajali yeshababiwe ya ulawa yabihwa yarendo anai abasa de zanzao ani abasa de mrambu wao kamjamnike mapesa mumua mumrede nai mumsimbiambi mapesa yaheka mjamnika mumanisa ne mwana hanyu enete au courant yabona mwishie mwanamshi haka au courant ya ukai mrumahe ngujoka ubiwa be wakate mrume ya ulawa ne mabofrel wamua hendo da hone mrumshahamba ukaya wafanya ndo badi wafanya naye watu hutimizi izo ndizo mwanamshi ya zamba wafanya ndo wafanya naye watu hutimizi zabangi watu hutimizi ya mwanamume ayo banuka okuro gamodonada ya mapesa hangu hosoma mzaza ho bandede kauzigaro mtsango wanaumaho waniwa banuka okuro bawi haukarunguza mzaza hangu na non j'ai pas insulté ta mère sabia mzaza kalima dzima saba pourquoi utsoni kumtsango na mina kabidin ring vanima na utsoni kumtsango inde helia hokula wa utabisha wangu okwanza utowe mtsango lodele kalima boye mrume ya lamba ikawo wasia bonde wadungo mwaname we hoda honi wamtoa mwanam shele te contente sha makatio mwanam shaka contente parce que a découragé ne mrumaha ne ze fami na mzaze bongo wampia wadunge mwana hao wamkamvu mtowe baishoti hindu mtowe hamtoa abase mwanam shengu regrete mrume yamlo langu sufre katsuste hilwa katini kwa maste mrume hajihundu ngubabu hongwanzo mrumshahe gwanzo mrumshahe ya zie ho nika mbaba hoana owana ola mwana mshamba ukaya écoute c'est ma famille qui m'a poussé jusqu'à là je viens de comprendre que mrumango kaunanza désolé elle a déjà un mari elle a déjà une femme à côté chance na uziem tola kangwa tijarongo wana ya bona mdojua ukaya aba ça va ani ça peut être bien mais après il peut penser le ani son mari ou son mec non pas ça que Dieu me tout va bien parce que me convainc que me manipuler son esprit me gier dans sa tête ga me manipuler nywa jomba me manisa de nembruma me manisa de nembrika ya kaumanza ngujo kandani sha au fur et à mesure et mananyu kana ukahireuse et makatika de ya jao bahinga mambo shababi amandawe utilashe l'affaire waodo wanaha yemjomba wotimbe nafasi hajua ukaya hudungwa hulwa hutoda honi wazamvu na hauna ukaya ngujo ya lole ye mzade huo mwanamme hamada wajua ukaya ye mwanamme modahoni ya lola yuho haulwa habiwa hatola kiujewili harendwa na heze mvuzaha
hukubali hujua hulezwe mwanamshe huo bahari wemo mjini abasa yokozonda we c'est toi qui souffres parce que wewe do lo yabo ugalere wo udelire uto calculer wo hata Burundi ubaliliwa wo wallahi ekade mide mwanamme wo hata umremea njodo mremea haukaya hajua ya ukaya jetela tirando anai tidungwa ti ulowa ti maniswane mrumme nano wana tami tivuliziwa si jete ce mec wallahi njodunga hata nuhureme hata nulatize kasete gamambo wallah haina mwanamme hau mwanamme ikao ulona mrumme hawi ayakana mrumshe yazaya hawi yakana mwanamshe wakahanzana wanikana confiance ye fami wanjabuhari wasakaje wamenya wanjia wamanipule na pression na depression mrune ndi hatasha obdibo hindri mruna fanye retour yende ya doishaga ya fanye retour ya onesokaya là maintenant t'as trouvé le pouvoir parce que tu es avec la famille de la dame, tu me fais du mal, mais sache bien qu'un jour, il y a un retour, je vais venger. Ils ont dit, il y a fanya au cas où venger, comme il y a mais non, go venger, il y a un dadono wana, ou yaba saulo da honi, wei wahenda momjini nge abo katujwa hwenda katujwa huja ngubabuho mwanamsha mwambia écoute wede mbabaho wana hangu na baloma doni we wamlola hazia mbabaho wana tsono wana abasa halibera mbabaho wana haukaizo ikao mfanyao katushine kutushida wafanya izo mbabaho wana yakaufanya abasa mbabaho wana halola mrajina katina fikira hemru mshahao shaho wana hahe nguwanzizo nana epaso alimentaire ngutomenji haukadu wana ha ishodesha tunga walati kasete wasaya na mjiankili mwanaume wasaya mwabaki na mjiankili na mreveye zesprit ngojojwa bu mwanamme wadiwa hunge mwanamshe ya lolo ulona mrumme hauoni mwanamshe ulona mwanamme wanzana watolea na zenia ansamprosa wanzana wanru wazijua ukanu wanzana gejo mkinisha hunge pouvoir de la famille parce que omo mjini wasia wahusutene wabino garjoto mjomba ola hau mwana hatu ngujo kubali umlole sisi derloda sinae wajomba ne mzazi wadunge mwana hao wamdunge hata ili wamani sidone mrumaha oui en suf boom wamani sidone mrumaha Daudene mrikao ya kaumanza ujewe weba ujisantokaya ngwanziwa ujisantokaya wewe ngwanziwa mwanamshi ya kubali sha au fur et à mesure kasul kaula ya kabala un jour ngujo venge un jour elle va venir un jour il va t'étouffer parce que kabati mahaba kwenda hata ya efasi ya carrément kabati mahaba kwenda fasabaike wala wakuma na shimaji watulia na zevanizi mondani wallahi wotoka empty de sentiment s'il vous plaît. Ritike wajinga, shababi, wauduwana ha, ne lâchez pas l'affaire. Mwanamme mjini wo hajua ukaya hukaya bo hutolaki ujewili huulawa. Mwanamme mjini hajua ukaya hukaya bo hubiwa. Mwanamme mjini hajua ukaya hulole mwanamshe wandu wazijua na bo mzaza hai. Wanamzazi wajabu wa huwa. Na wo hushidi huresiste bo shababi. Hushidi hustahamili bo shababi. Yabonga msubuti na be ukaya huulawa heze malizaha ho mzaza mwanamshe kaja huniko mtsango. Ikao do watoa hukautowa 500 € par mois. Kajahunika hapuwa wanahai wajawa huwa watanganya done mrumshe wahudungu wiben wahudungu hunyongonzia wajoda honi wajawa hutowa hoda honi tena wahumanisa done mrumshe huendeza ho yebwana wo hazijua ukaya hukaya abo hutola kujawiri hazijua ukaya wembaba wazawa na wao na hakubali hajahamlola na nanyi wenji kao nganyino na washe mwanziza ze famiza ongwa juao yemija ongwa juao wajokaya wei hakadene manahatu haungwa nzo manahatu hawajitulahi manahatu mkubali nyinyi mabuhamu mapuhamu mejihatu njaga manipele wao handola za kimiji na mdojoka yakabala ngujo huremea yakabala kana uhuransi tranquille yakabala elva continue le combat. Et shababi wika tu continue combat. Habaye combat ya hangu do ukaya nga mjozidi wangalo wana hangu. Turamu deja sati lo langa mina mrumshe. Mtola kangu ntina fikira ya haya umreje. She mrumaha ganjom tubisahata ateroho ya haya dovu wa mru. Mrumaha ganjom tubisahata haukaya hajua katikaba nutirondo anai. Hakubali hamanipulwa ne fami. Na nina mdojua ya ukaya oui amoshiko alaikum salam. Na mdojua ya ukaya qu'il pleut qu'il neige. Ok, amoshik, amjo passe mzazi barak. Namdo jua ya ukaya, leo kamwende hata mjie mwananya ukanyu wazazi gamani $1,000.
Ni wajomba kama $1,000. Shana mdojo ukaya, vanu mahaba yoka na sukari, ze 5 mois, ze 6 mois. Au fur et à mesure, 7, 1 an, 2 ans, yo doit katwa kufanisha changement entre mrume na mrumshe et ke mahaba kajaka 100%. Yo doit katwa dongo kaze pik, shawanrika wanzana, ujo ukingia na ze problem. Hauzi abanu, Mwenyezi Mungu na hifadhi shababi wei, ni mwambie shababi wei, s'il vous plaît, n'a abonné en demi-chaïma. Il a demandé, Gwanzo abonné, ou n'a abonné. Alaykoum salam, monsieur Ahamada. Hein? De lancer message na biokaya. Hewe. Wijua hanyo. Gamona kayona ladha. Wenda huono manyanyu hongeva hanu. Gena mrumshe na wana. Hau gena manamshe wanzana wabenzanao. Ngojojua uramene wabame uwe mjini. Ukubali. C'est vrai manamshe gujo ulaulia. Gujo habangu hanzo. Raile fami wa manture. Sha au fur et à mesure. Kanaudi waza ulaikao ya mwenza mwenziza. Mettez-vous dans votre tête. Et sache bien que tout ce qui se passe. Nyozazatu de mloma dhamana. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Et shababi ni mwambia ukaya huono utungu. Oui Adams, ça va huono utungu. Hu souffre, hu ulowa. Yesuje ya horianda. Ça fait 2 ans. Lango sukurabe hadisi ya wa ulone ma beau-frère. Aba sarzamba ola ya belon honda ya le mtola kahao. Ge a genou ge juma souffre. Continuez le combat pour la faire du mal. Umonese ukaya. Hujua katikaya wotsi ulowa titolo hondani. Timani swane mruma hangu. Tirengo wa zemali. Hukubali ujahulola. Hukauhansi ya ukaya. Gojoyen shampe. Wodo unjo hani makabidi mwelewe. Mruye japar samrumshiwa wangu. Haumane msule le nambre na de Jokaya. Oui, maintenant cette femme elle m'accepte parce qu'il y a la suite. Gabo famille soutenue. Gabo famille wanza ba wa mjini. Chez de Jokaya, il y a des moments tu vas perdre ta tête. Il y a des moments où tu la cassette. Haukaya et banaoula. Un jour, il va toucher là où il a touché au début. Il y a Hemzade à faire, il y a Farah Rangoma Doni. Il y a ta récupérer Shaha. Yomi min Josephine. Et Shahangu ka shirengo. Haumranzo shirengo. Hauye mruge na pouvoir ya he famille. Ye famille. Haukabanu ndizo, ngabo fami, zilo na pouvoir, watso uhanza, hau watso unanza, wadunga wafanye tout pour tout, zembioza hau mana hau, wamnike mrumo mjini, bakar tsuhutsa. Oui, vous avez gamjukane pouvoir, haukaya, emana hanyungula loda honi, wajumba ganyabo mfanye tout pour tout, hata mumanipule, yatsanze waha. Mtsahimana memo mjini par exemple, mumnikeye, chanam de jokaya, quelqu'un comme moi par exemple, je vais lâcher. Hau un jour, je peux pas retourner de te faire du mal. Ni récupère. Hauni humete. En doute. Yode helikao la plupart ya wenji. Vraiment. Wadua Zimbabwe. Force à toi, Shabab. Nyezi muna unikeruhonku. Shautirensu wanahaho. Continue komba husumu wanaha. Utive mjumba wonafas. Bahaziju ashahakubaluka ya nguju baruju kwanza fanyada. Ishode shamenya owazaza haku. Zankid. Watukufu. Nyezi muna unikeruhati njema. Hauzia. Simwambia ukaya. Emakati ya jao. Il y a eu ultimatum, message très important, Ikao, Garlindo Akatouje, Haukaya, il y a un jeune comme moi qui a osé, j'ai parlé avec, il m'a demandé beaucoup de questions, Tim Djibou, il m'a demandé beaucoup d'éclaircissements, Ikao, Tim Djibou, Tifania, tout ce qu'il faut, Hosunma, et Shababiwe Hamahadi Sehat, il a retourné dans mon dos, il m'a poignardé dans mon dos. J'ai parlé à sa famille. J'ai parlé à son père. Tiens, tizam jomba hahe. Mbaba hahe. Message mbili. Zinj. Vocal mbili WhatsApp kajanjibu. Timfanya SMS. Hamisul kahaono kajajibu. Zengozo nspia kajajibu. E makatia jao. Gabajuka na monjus. Haukaya. Quelqu'un que tu l'as donné confiance, que tu as parlé avec. Il a dit que, donne-moi, non esezeni shahidi. Non esezeni shahidi. Wa monesa. Ya jaya hupik. Wa pare fami. Wa eleza. Yende hate fami wa siuha. E makati ya jao ngabo chindu. Hauke makati ya jao. On va montrer, on va parler. Gono nuanao ezawangu. Zendo na ingirambe zahangu. E mwanadamu jeune on va se voir. Un jour, on va se voir. Dès qu'on va se voir, le monde entier va comprendre. Haukangarjo jaban harma éclaircissement. Nous on est ces longo. Radeze haber haukawe shababi ka umjua haemi wanza. Mzima mitami huli. Nous respecte. Nana et famille ha et soit respecte. Hema kalmanayaba. Ne shababi wei. Il me cherche un problème.
un jour wakomoloti pia na mke okura aka à n'importe où j'assume miwenda mitidokant mufanya contrat akomodo malahan homa halani ikawa komoloti pia ngwajona ukweli ngwajone mwenye haki na miga mjoka un jour ngujonda tangu joji tsambe ukaya pourquoi je fais ça atampaka deyabo boum longue vie à vous nyezi munamnike khatima njema narnike mwiso mwema ya jaile shababi woi ya mnike rohonku continue wanzo wana hao yenda dongali wana hao na weka hunde pouvoir ya urenge ya mtola kahao gamzambo izoka zilindwa mkenti gamzambo tena eka uhundu ye pouvoir ya ukanti ya mtola kahao ili uonese ye mjomba uo ya jaya rengwa ya loziwa ya jokanzi dafanya adamu mjini umbahatisha mkenti umreme uridi ujidope mkenti kitsaila umonesi ya ukaya nganjo hujusamu damide na kayabo na zaya na lela hauna kayabo na unesa mahaba na gaspiller tout ce qu'il faut hukubali huja husiswarme piège huja hulole mzaza wana hangu na bo huramba ukaya mzaza wana hangu elle était corrompue avec sa femme et famille hahe wa mramene tsoi haja tidungwa tiulowa alafu uhanti ya ukaya ngokubali jo ulole haukabanga bwana umema cinema. Tu sais que cette fille elle était avec elle avait son mari emrumaha ya ufanywa ujewiri harendo anai haulowa ngokubali wendo walole mwana mshamadu ye konti mwando ila walidi ibanisewa ye konti hangu ila mwando TikTok watu izima hatu hasuje na kauyamba ho hazini watu izima abonyi mlobano na mni abone harmayo s'il vous plaît nam abone harmayo haukaya ila itozima hatu alafu mjomba hamandu gohonti ya ukaya vrai dire mwanadamu yalatwa katwa hahe yalola mrumishi wa fonde fami ngojo ukenti umdescende ukubali uje ulole mwanamshe unahujoke mwanamme hakai ho haulo wane mabofra kaubidi utlao shahuja hulola gamwambe mwanamme kamdunge umremeye hata jelikame mibangu zoni hunga mruyo njia ha manipulation ha corrompi yende hate wahangu hamana denami ye fami wa manipule wa mnika mruno hunga pouvoir gamjo njia nbeirema hate mwanadamu ni mlatze cassette haukaye katida basa ni makati ya jao narkera virdo jua oandwa shirwa rengao on ne peut pas rentrer avec à quelqu'un qui n'est pas peur de personne. Pour être tranquille, il faut qu'on aille tout droit. De Joka Orendanaït Sinjema, Hauzia, ni famizahat, s'il vous plaît. Haina douam zaza bidia yombe, ibidiambe ukaya, gamombo douabu mana hangu hunga manadamu isilamu, hunga manadamu mriamungu. Ya jenu hule ani uhunga madamu mriamungu ya juhanza wana wa hunga mbandu kwamba education. Na haina rugu mrafa ya mruba mnyezi mbu mwana ha mnyezi muna hove mrume kao yetsi mlevi. Mnyezi muna hove mrume kao yetsi alkolik. Mnyezi muna hove mrume kao yetsi gavroche. Mnyezi muna hove mrume kao juhanza ya uhanzize. Mais les questions de nos familles, mnyezi muna hove mrume ikao rujuhunga faida. Uwe mwana jau galere au fur et à mesure ou après subhanallah. Baïbou Shababi, je suis avec toi et je suis d'accord avec toi. Ne lâchez pas. Gamjoka ya mwanam shujoka donae. Wendi hata abwa paranamba banrano. Mana na ile famille wanjabu hari. Ngo encourager mane. Shado joka ya un jour elle va penser de toi. Un jour elle va retourner. Un jour tu vas la récupérer. Si tu aurais le pouvoir de la récupérer, essaie de la récupérer et montrer même elle n'a 2 ans, 3 ans après. Fais-le pour montrer à Okaya. Il était à toi. C'est sa famille qui a causé, qui a ramené jusqu'à ce point. Alors, si lâche l'affaire, on continue. Quand on continue pour montrer que qu'il pleut, qu'il neige. Dès que je suis avec une femme, je partage avec pendant longtemps, longues des années. Et sa famille, par exemple, même pas. Ils sont prêts à tout pour faire que ça, sa fille ou et mwana yadiwaze mwana meola. Ze famille zako ngoka ngoma capable. Gwajo shida wanjie. Uliwa ha manipulation, gwajo njia ha ubabufu, gwajo njia ha harcèlement. Bandi mwana ngo dona ni wamnike zekao gwajo kahanza. Shana mdojo kabala mdhulumu et mwana ola un jour elle va voir mal. Tchakunya njohu bloqué, ok? Dégage. N'importe quoi, yorongouadj. Tu peux parler comme moi?
Tu peux parler comme moi. Vas-y, moi, t'es là pour parler, pour montrer aux gens. Quand je dis exprime en public. N'importe quoi. Nyezi mguna nike khatima njema. Nyezi mguna nike musumema. Wenji wa hanyu. Je te bloque, Bodebe la madi. C'est Ramada we kono bloqué au timbo John Fanata Malongo. Va te soigner. Nyezi mguna nike khatima njema. Nyezi mguna nike musumema. Nyezi mguna jali hason sipia. Haini mru ya kanimba nukombaru huko. Nywana umemdoja ukaya leo unji abantu hurenge mzadi wa mrukadha haumanisane ne mrumahai bahari famigo hanzao sache bika un jour wallahi tu vas lire leur haukaya emahbale kaju abandonner wali mwaname kaju laisser faire comme moi menja je parle lâcher l'affaire jamais dahibu shababi kontinye komba hate mtwala kahaho mrenge udum kansi izuka zabwa shanga mzambu mrenge udum kansi hauke mwaname wo hajua ukaya hutola kiujewili na iha subuti ha asume hata mpaka de yavo boom longue vie à vous na tinabu Hassan Ziyech watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisomema atukarma benukaya ngamlinda uchindo lijao wakumuriga mjojua pia nano mjiwo gamjojo mwana hanyo izo kaudo la hadisi izo kaudo ya nambia ya kaunla shamoni ya kazamonese eprevu zinji ya jaya ni panyarde ya vila bahari ngabo fami sisuteneo bahari ngabo fami walondae enda hate fami ya hahe na wa alerte na hadisi damina watu kalkuleze mesaje za hangu sha ngari johuja. Merci beaucoup.